gagal. Itu lawangan penyokong. Okay. Apa yang abang boleh cakap sikit full season? Okay, full season. Okay, first of all, saya minta maaf lah. Dari sudut prestasi pasukan Negeri Sembilan tu, saya minta tanggungjawab lah. Saya minta maaf di atas, I would say, personally say it's a shambolic performance lah, for the whole season. Namun we try our best, dan despite kekangan-kekangan yang kita ada, we manage to finish the season. Itu paling penting lah. But orang kata gagal tak gagal selamanya kan. And of course daripada footballing side kita gagal, tapi on other sides macam commercial wise, from my side is ada improvement lah. So yang penting we're still gonna play in Liga Super, so we have to do this all over again. Dan bezanya musim ini dan musim lepas, musim depan kita akan mula kerja lebih awal, dan kerja tu dah dibuat dah pun untuk musim baru. Itu yang penting, dan kita dah identify dan kita banyak belajar lah. Pengurusan pun banyak belajar mengenai situasi pasukan dan sebagainya. Kita banyak kekurangan tapi kita manage to finish the season. So I apologize to all people of Negeri Sembilan, dan we strive to do better next season, dan kita dah buat pun kerja-kerja tu, dan kita kata improvement dari segenap sudut lah. Okay bang, ada juga penyokong cakap mereka mahukan jawapan. So apakah benda yang sebenarnya paling gagal sekali bang musim ni? Walaupun kita tahu musim ni adalah musim percubaan dan permulaan, dia bukannya kebangkitan tapi percubaan dan permulaan. Daripada segi kualiti player, tempat padang ke fans ke apa semua. Tapi pendapat abang sebagai CEO, apakah benda yang sebenarnya paling gagal sekali musim ni? Okay, bagi saya, macam saya cakap lah, pengurusan pun banyak kena belajar. And but to label it gagal to the whole team tu, saya rasa a bit unfair lah. Because kalau kita tengok daripada side positif, banyak yang berlaku around the season. So sebenarnya inconsistency musim ni ialah inconsistency. Yang pertamanya because the quality of players tu kita tak dapat yang betul-betul solid. Itu pun orang kata bergantung pada kemampuan kita kan. So bila you tak dapat group of players yang betul-betul orang kata have the experience, have the maturity, you nak kena manage man management pula. So dia banyak, it's something that is very complex untuk diuruskan. Dan ia bukannya, ada orang kata kita bayar gaji, tim lain tak bayar gaji, kenapa tak boleh main. It's not as simple as that. Sebab you main, you nak urus masalah manusia kan, you main dengan emosi, you know, benda-benda macam tu. So I would say kalau you kata jawapan ni is inconsistency. Sebab inconsistency and quality of players. Sebab kalau you tengok first half of the season, I mean kita memang, saya pun geram lah, but along the way kita nampak ada improvements. Dan ujung-ujung ni pun kalau kita nampak players like Adam Haris baru 19 tahun, Bimal Nair, semua daripada bawah 23. And I think macam Ishak Kunju is doing a great job dekat bawah 23 kan. Dan so going back to the question, saya rasa itulah kegagalan tu nak menguruskan inconsistency, menguruskan kata man management, benda macam tu lah. So kita learn along the years. Dan yang paling penting kita tahu kesilapan kita dan mana kita nak improve, itu yang kita nak improve for next season. Okay bang, season pun dah habis, semua dah tamat dah. Yeah. Tapi lately ni dengar nama Negeri Sembilan naik. So abang boleh tak bagi pandangan sikit? Sebab baru-baru ni kata, okay, kita tolak tepi spekulasi ni Nizam Jamil, sebab itu pihak jurulatih. Okay. Tapi Jimmy is back. Ada pula Nick Akif, okay. Azri Ghani. So bang, alang-alang sikit je lah. Okay. Bagi semua sikit je perancangan next season. Okay, macam saya rasa saya konsisten dalam bab ni. Last year saya kata it is a transitional season. Dan memang saya sebenarnya foresee yang kita akan struggle, tapi tak ada struggle sampai macam ni kan. So bila kita dah nampak tu halfway, masuk bulan 12 sebenarnya kita dah buat kerja kita. Effendi Malik, dia technical director, dia dah list down players muda-muda yang siapa boleh naik ke atas. Dan kita dah start talk about the new season, pembangunan bawah 18, bawah 20. And saya boleh umumkan lah, nanti kita akan umum officially, kita ada under 18 dan under 20 coach yang baru. So you akan tengok line up tu adalah line up yang kata Effendi Malik sendiri sebagai technical director memang nak. Itu satu.
Yang kedua, in terms of players ni, sebenarnya memang sasaran kita, saya kata sasaran untuk musim baru ni memang nak ada 2-3 national team players to come back to help the team. So akan ada list from kita ada technical committee yang pilih pemain. So bukan saya yang pilih pemain. Kita ada technical committee, dan saya technical director terlibat dalam komiti tu. So Effendi Malik sebagai technical director, dia dah ada list of players yang siapa dia rasa boleh masuk to the first team. So when the new head coach masuk, whoever that is lah, benda ni tengah dalam perbincangan dengan pihak pengurusan tertinggi. Kita akan combine the list dan together kita decide that this is the players yang akan masuk untuk next season lah. And of course Negeri Sembilan di pihak pengurusan kita memang target 2-3 national team players. Saya tak nak sahkan whether it's true or not. I leave it to you lah to speculate. Tapi senang cerita, we want to improve the team. Tapi saya sedang dapatkan kelulusan terutama di pemegang taruh. Dia kan sektor pemegang taruh macam kerajaan negeri, because this involves duit semua kan. So kita tak nak overspend, dan site situ kita dah ada. Kita ada technical committee yang kita buat analisa siapa yang kita nak promote, siapa yang kita nak sign. Tapi at the end of the day, it's head coach punya call. That's always been the practice pun sebenarnya. That is one. Number two, saya akan ke Jepun bulan depan dan kita akan sign MOU dengan 3 klub Jepun di sana, J3. Dan itu pun kita akan explore whether kalau dia ada good players to loan out, because if you see Takumi Sasaki is from J3. So benda-benda tu kita dah plan lah. So alhamdulillah habis season ni, tapi lah kalah kan, siapa suka kalah. Stress tahun. So import salin. Saya tak berani nak cakap, cuma yang dah di-approve untuk stay is Takumi lah. Dan lain bergantung pada head coach yang baru, sama ada dia nak ke tak. So style saya akan, we propose a list, whether you want or not, it's your decision. So that's has always been the way lah. Okey, Negeri Sembilan dah buat perancangan awal, dah jumpa penaja Warwick, dan juga beberapa idea-idea yang lain lah. Okay. So by next season, insyaAllah Negeri Sembilan shall rise again. InsyaAllah. Sebab untuk NSFC, bila saya masuk, we had 9 sponsors dan partners. Sekarang kita ada 26. Kita akan tambah lagi. Dan Warwick masuk, Warwick akan buka Warwick Concept Store dekat Rahang. Bulan 5 dia masuk, dia buat renovation. So semua dah kerja awal lah. Jersey design dah siap, tinggal nak jual. Okay, so I think that's an improvement on one side lah. Last lah. Okay. Negeri Sembilan harapan sikit. Harapan personally, I would love kalau kita boleh fight for top half of the league. Dan Asia ni. Eventually another season, kalau ada duit, then we go for that lah. So apa pun, always long term planning. Effendi Malik dah draft dia punya plan untuk player yang, kalau you tengok malam ni, Adam Haris 19 tahun, Vilma Nair baru 24. So banyak-banyak young players yang meningkat naik, dan kita excited sebenarnya. Tapi itulah, benda ni long term, you tak dapat instant result kan. So yeah.